Danas je dan izazova. Danas radimo 3 zanimljive izazova. Prvi izazov bi bio Cinnamon Challenge ili ti Cimet Challenge. A drugi izazov će da bude... Znate šta? Igrat ćemo Fifu na Legendary. Treba da pobedimo. Kad primimo go jedemo ljute papričice. A treći izazov bit će... Treba da izdržim 1 minut u vodi. To jest da potopim celu glavu i da držim 1 minut. Tako da, ajmo da pokušamo da sve to pobedimo. Ajmo, idemo na prvi izazov, a to je Cinnamon Challenge. Lete sad. Jeste vidjeli to kjere kako preskače jeba? Tamo je voda, ne znam da vidite. Ja volim cimet, ali... Okej. Ajmo, valjda se neće desiti nešto nepoželjno. I ako se desi, sam brinuta. Ja ne mogu da verujem, brate. Kad ja kažem da će se desiti nešto nepoželjno, padne mi telefon. U piču! Ako mi sad padne i ne snimim ovo. Drži. Idemo! Ovo je ljuto! Još je ljuto! Iskašljem me ko čovjek. Neće mi niko govoriti šta ću da radim. Izdržat ću 1 minut s ovim govnetom ustima. 1 minut da ste čuli odmah da vam kažem. Tako je ti ću reci. Okej, idemo! Šta je sad bilo? Ovo su domaće ljute papričice. Ovo je najjača ljutina koju možete da nađete na Balkanu. Upravo ovde, kad se ovo otvori. To je smrt. Igrat ćemo Fifu. Ovo je FIFA 13, nije ni važno koja je FIFA. Igramo Fifu, sve Fife su iste. Igramo Fifu. Igrat ću na najteže, znači na World Class ili šta je već, ja mislim da je profesional ili World Class. Igramo Fifu. Kada primim go, jedem papričice. Ako dam go, bravo za mene. Problem taj, ali nema veze. Kako me nervira kad secka, jao, brate. Dajte mi sekundu, pička! Jao, čekaj sekundu. Gdje je muzika? Da ne bi dobio neki copyright ili nešto, ću gasim muziku, što bi se zabavio s tim. I da, ajmo navesti na Legendary. 4 minuta ćemo stavimo. Idemo, poželite mi sreću. Nadam se da neću morati da okusim ovaj hlebac posle ovih ljutih papričica. Oho, moram da smanjim rezoluciju zato što mnogo mi je baguje. Ajde, krećemo.
brate. Ajmo. Kontra. Brzo. Jebi ga. Idemo! O! Prvi šut, idemo! Za nas, bre! Znaš kada ćemo dati gol? Ovim likovim nema teorije. Nema te teorije. O, dobro. Ajde, prođi čoveče. O, jebo. Bar da ne primimo gol, neću da ljute papričice. Mislim, ja volim ljute papričice, ali... Ako treba pojedati 50 komada, znači to ne bi bilo dobro. To bit ću... Ne znam da ste znali, ako jedete nešto ljuto ili nešto tako zajebano, posle vam sve to izađe kroz bulju i to boli izuzetno. Pazite što vam kažem. Jao! Taktički idemo! Bravo! Jebi ga, ne vredi, mnogo su jaki, brate, ovo kod igram protiv KSI-a. Ne, to, idemo. Kontra ako može, ajmo. Prolazi bre! Na najgoroj rezoluciju ne može da zadrži 30 FPS. Ubi se! To je samo zato što snimam, inače ja igram onako na medium kvalitetu i ono ide ok, bez ovog seckanja. Ali kad snimam, evo sad. Hvataj, bravo. Evo! Ti si majmun toliki, bra. Dobro. Prvo polovreme 0-0. Odlični smo sa obzirom da je ovo legendari. Legendari da jače, brate, nema jače. Ne! Bravo. Dajte čoveku veću platu. Čovjek spasao gol od legendarije. Ne, znači tamo. Ne, baba, majmude! Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for... Ajde, faul, jebote, sviraj nešto, šta čovjek me ubio, bre. Gledajte sad. Sad ćemo na penale. Idemo ovako. Penalti šut ovako. Jao, kako je ustari, brate. Ajde. Mi prvi šutiramo. Imamo penalti eksperta, tako da sad ako ne da ga ubiću ga. Idemo i ovom bilo blizu jebo. Da ovdje računamo. Dobre! Nema papričica, bre! Bez papričica, ajmo! Bum, brate! Bum, pod prečku, bre! Ajmo, možda ćemo pobediti legendarije. Jebi ga. Računate jednu papričicu. Ipak mi je jedna papričica došla. Šta će morati? Seriju, muda ga pogodi, jeva, ne mogu da verujem. Toliki go imaš, pogodiš ga muda jebati. Izgleda da... Vratili su se. Sve zbog Torresa! Tako je, mata, ajmo. Sada branim. Ajde, dođi. Nani. Govno ti se poslani, ja. Ajmo, jao, sve bolje igrača, jao. Kako pročitaš čovječ? Sad ako mi... Jebem ti mater, ne, vrati kameru. Fuck. Da, jedi govna bre, govno je na bačvansko. Brani Čeh! Brani! Ajmo gol. Ajmo čoveče! Kaka gol! Jesti gol! Brate, evo će traje večno. Ajde, ako promaš izgubi.
Ajmo. Jao! Sredina, jao, kakav gol na 4-4, jao, fuck, ajme Ramirez, jao. Brate, koliko brzo ide ovo, još mi baguje. Idemo desni ugao. Tako je, idemo, jao, do ja. Njega držimo na ivici, ako odbranimo mi smo pobjedili. Vidić, ajmo Srbine, vaši! Ajmo, zemljače! To! Legendary! Idemo! Who's the nigga? Koliko smo golova primili? Samo da vidim koliko ćemo popričiti da pojedem. Jebrgaj, pak sam primio gol u penalu. 4 gola smo primili, 4 ljute papričice, jebi ga, ajmo. Okej. Ajmo, idemo. Prva. Ljuta papričica. Druga. Brate. Što je ljuta jeba? Kad se kraj daje već. Koka je, brate. Evo ga, kao što vidite, unutra je voda, i to ladna. Ovako, pošto znam da nećete moći da znate da sam ja stvarno zagurio glavu, možete mi vjerojatno reći da nećete vidjeti. Majke mi neću, zašto bi vas lagao čovječe? Hoću da se okušam na challenge-u, da vidim koliko mogu da izdržim. Okej, ajmo. Jebote, toliko ova voda ladna je. Još sam se ovdje spasio. Ali dobro, sad sam početi. Pa ja sam uzeo prljavu posudu. Ja sam stvarno duncar jedan. Dakle, ugušili smo se, oljutili smo se i udavili smo se na ovom klipu ovdje. Ako vam se klip svidio, lajkujte ga. Realno, like mi ništa ne znači, ali nema veze, baš znam da se nekom svidio klip. I ovdje imate link od kanala da se subscribe-ite ako se niste subscribe-ali, to mi najviše znači. Ako se subscribe-ite na kanal. Da, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ja sam vam Čoki. A vi ste gledali Zevcu.